Senator wa Baringo Gideon Moi ni erite atogoria Kiambu matigete kire President Uhuru wa Kenyatta agaconorithio ithurano inini cia Kiamba hamwe na Muguga agicemania na gikundi kia MCA hamwe na atogoria matiganite mwena wa Kiambu. Gideon neugete ati ni ihinda ria kunyithia urugari campaign cia Jubilee ginyagia matigirire ati neo yainukio hotani. Mwandiki witu mwena ucio ni Charles Gikuga na niwe na ripoti ino. Kiama gia KANU riu ni kinyitanire na ciama iria ingi iria cikite urito wacio thutha wa Jubilee betekaine ya giturwa kia ubunge gia Kiamba na kia wodi ya Muguga. Akiariria atongoria ngurani icera-ini riake kaunti-ini ya Kiambu hamwe nao MCA ya Kiambu, Senator wa Baringo Gideon Moi ongereire urito wake guku arumiriri yake makiuga kuhotwo gwa kiama kia Jubilee ithurano-ini cia Juja ni kwa mathomithirie kunyitana na kuruha aikia a kura mari hamwe. We will support our candidate of the Jubilee candidate here, and we've all resolved that we'll do our utmost to ensure that we have a successful outcome to it, and we are very confident that the people will deliver a favorable verdict. Kini sisi watu ya Kiamba tuko na utaratibu. Ukisimama lazima kwanza uanguke ndio tukujue tuendelee. Tuko na utaratibu wetu tunafuata Kiamba. Kwa hivyo utaratibu sasa unajua Kareja 2017 ataanguka, na ndio sababu tunasema wewe umeiva, huyu mwingine ataanguka wakati huu na wakati pengine mwingine, alafu tutampangia mambo yake, sisi hatuna shida. Kiama kia UDA ona kuri ugwa ni kiandikire ikundi citari cia thirikari cia nja wa bururi cithorime na king'ime hango ya thirikari Kiamba gikiuga ati irahuthira icoka ciayo na mbeca cia muingi gwikira murirukia wa Jubilee campaign. I've also written a letter to the British Embassy and also to the American Embassy. They have given me an assurance that they are going to send international observers to ensure Kiamba election is not stolen. Ni kama serikali waache kutumia wafanyikazi wao, waache kuwatumia kuja kufanyia makandidati wengine campaign hapa. Oho, marenda IBC etacokerie aria maragarara mawatho maria maigitwo ma campaign. So we are calling upon the Kiamba people. They are vigilant, they are waiting. The resources and the government machineries have been in Kiamba, and therefore we are looking up to, for us we are asking them, let them sell their manifesto to the people of Kiamba. Githurano gia Kiamba gigatafanio ihinda-ini ria ciumia igiri na urugare wa Kiamba wirigirirwo kwambatira uria campaign ira kuhiriria makiria gatagati-ini ka Jubilee na UDA. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiamba kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki.